Manika amaboko birakomeye. General JC Kwizo yagize ubwoba. Battlefield. Ayiwe, imbuga nkoranyambaga ko zibaye Battlefield turabigira gute? Hari umuzungu ajya gukora TikTok, YouTube, Twitter, yarazi ko bizagenda gutya. Mbega ibintu TikTok, YouTube, Twitter bigahinduka nka Middle East, Gaza. Ayiwe, unintended use of technology. Muri uyu mwandiko inzobere zabateguriye operasiyo ikomeye cyane yiswe kuzimya Godfather ngo wigeze umwami w'imihanda. Ayiwe, uyu mugabo arazira iki? Araza kuzima se koko? Cyangwa abagabo bari kudupfunyikira sikamu? Battlefield. Ariko ako kantu uvuga ngo Godfather yakoraga muri resitora bita Shell, yagaburiraga abamotari n'abanyonzi ndetse n'abakanishi bo mu igaraje ry'umwana w'umukuru w'igihugu. Aho hantu harimo tekinolojiya. Niba uri kubyumva neza, harimo tekinolojiya, urumva ko nyine n'ibwami bari bamuzi. Godfather bari bamuzi. N'icyo ashoboye gukora bari bakizi. Nibiriya rero bwa bugome no kutagira santima, gufata umuntu mu by'ukuri mwareranywe warangiza ukaza ukahita umugira gute, ukahita umukona. Godfather ntabwo agira santima, uvuga ko wamwishyura ahita aza kwica. Bakaza bakwica bene wanyu, bakaza bakabashyingura, namwe mukazanga kuri pano mukajya kwirwa mwibaraguza ubusa. Ayiwe, ibintu byatangiye kare pe. Byatangiye bamwe barimo witwa Empire yipanga icyo yise akazi. Ati ndakuzimya Godfather wigize umwami w'imihanda, uri umwana cyane. Atangira yohereza za missile za mbere kwa Godfather. Maze abari kuri TikTok na Space umutingito ubaturumburaho baragwirirana bati Empire yatwatatse. Ayiwe, ibintu byahise bihinduka. Ibintu byabaye sinema kabisa. Ubona operation yatangiye yitondewe cyane. Abagabo barimo uwitwa Empire, Betray na Yago. Uyu witwa Empire ataturuka mu burengerazuba bw'amajyepfo. Uwitwa Yago atangira nawe mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Uwitwa Betray birakomeye. Bidatinze rero ubwo General Betray yahise aturuka iburengerazuba ngo turi kubikubwira bwa TikTok, yinjira ku butaka no mu kirere bya Dumba. Aka ni agace kazwi cyane ku batuye kuri social media. Ayiwe, ibintu byari bitangiye kugenda birushaho gukomera cyane pe. Turagukubita hasi we Godfather, ndaza gusinzira, ndaza guhagarara rukutakiri ku butaka bwa social media. Aya ni amagambo yatangajwe ni witwa Betray. Ati nge nzarekera intambara aruko Godfather atakibarizwa ku butaka bwa social media. Ayiwe, ibintu byahinduye ishusho, ibintu biraherera he. Godfather azongera kuvuga utakiriho, azongera gukopfora nagihari. Betray Godfather ko atari umuntu woroshye, ntago kari buze kuza kugira gute guporopingamo ubwoba bibugaragare ku munota wa mbere. Nzongera nze ngashakisha. Oya reka. Ariko ko numva uri umuntu urakaye cyane, n'iki cyane Godfather yakoze ukavuga ati uno munige iki kintu yaragikoze ngiye kirambabaza cyane, ngomba kumukurikira paka. Yipanga akazi ko kujya agira gute aturaburiza. Nimba atandaburiza umuhanzi, araraburiza mushiki wanjye wo mu hasi rushaka ubuzima, mu kimwe se araraburiza ishami yanjye ye niga yamaze kwigundira ahantu. Ibyo nimba mutari mubizi ko ku muhanda bibaho, ntabwo tubivugaho. Iyo ushatse kubivugaho uba ari agatwe kamwe kazanye ubugori. Godfather tangato General JC Kwizo yagize ubwoba. Je indi kuri live na Betray agenda gute kandi Betray mwemera mwana uramwemera ariko aragukatiye kubera ibintu wakoreye gushaka. Vayo live gakeya uvugane nayo ibyo bimubwira. Ko yini baraza kuziguhana hano, baraza kuzikanda wowe ngwino. Arimo aravuga amagambo arutana yabushari.
General JC Kwizo yagize vayo wapfuye. General JC Kwizo yagize Jena waratinye. abanyiga batinye Abaniga basunye. Abaniga JC Kwizo yagize uno munsi murabafite narababwiye ntibakine n'abaraperi. Ushobora gukina na Debeni, ushobora gukina na Bruce Melody, ushobora gukina n'abandi abaraperi nta. ko hari ahantu hari akarongo ntarengwa Bosman, hari akarongo ntarengwa mu buzima bwanjye. Manika amaboko ayiwe hakurya mu majyepfo y'uburengerazuba nk'uko nahoze nkubwira uwitwa Yago wowe yahise atanga icyitwa ultimatum ati wowe good father manika amaboko ndahagarika ibitero kuri wowe bitabaye ibyo ndahita mfata nk'ikimenyetso cy'uko leta yawe good father igeze ku marembera. Ayiwe ibintu byari byafashe indi ntera rwose kuri social media. Manika amaboko Narabahaye warning. Ndababwira ngo we depan. I've warned you before. Ngajya nigirira gutya. I get to youth. I get to youth. Umva buriya rero naje gusanga kubareka mugakomeza mukikorera ibyo mwishakiye bidakwiriye. Oya kabisa. Oya. Abatarimo gukora ibintu bishingiye ku mucyo. Manika amaboko Godfather iki gihe intambara itangira ntabwo yarari mu gihugu, birakomeye ariko ngo witwa Sheriff w'agace ka Dumba yagerageje kumuhamagara kuri telefone ye. Iyi telefone ntiyariho, yari mu ka mode kitwa akadege, wagira ngo yari mu nama ikomeye cyane. Ayiwe igihugu kiri gushya, perezida ari offline. Uyu Sheriff yahise ahamagara umugaba mukuru w'ingabo za Godfather, ni General JC Kwizo. Uwo nawe ahita asaba imishyikirano ati ingabo ntiziteguye. Ayiwe biraherera he ati ntimudutere aka kanya byaba ari ibyaha by'intambara. Uwo ni General JC Kwizo wahise asaba imishyikirano. Ayiwe ibintu byari bikomeye pe. Ariko General Betray we wari uri mu burasirazuba bwo hagati ati twe ntabwo tuzigera duhagarika intambara, ibya ceasefire ntibirimo. Ceasefire gusa tuzayitanga igihe Godfather yamanitse amaboko. Yahise atangaza ko uyu ni General Betray agomba kwinjira agakomeza yinjira mu murwa mukuru wa Godfather ku cyiza cyangwa ikibi. Ati bamanura kuri space cyangwa banzamura, uko biri kose ndataka. Uwo General JC Kwizo w'umunyabwoba turahurira kwa shebuja. Ayiwe ibintu byari byafashe indi ntera nyamara. Ayiwe ntabwo kazi icyo bita kinyatrap rero icyari, nta nubwo mwari muzi impamvu Bush ajya propingamo hano. He on the mission nigga. No fucking way. Uravuze ngo Manika amaboko ikindi kintu cyatunguye abantu benshi cyane nuko ibigaragara ko Betray yari yarangiye kwinjira ubutasi bwose bwa Gofiland, aho ngo perezida w'iki gihugu Godfather ashobora kuba mu byegera bye mu basangiraga hari harimo intasi ya Betray. Iyo ntasi ngo nta wundi ni Bushido wari waramaje gucengera cyane mu mbere z'umukuru w'igihugu cya Gofi. Ubu ni Godfather bo ngo bari basanzwe banasangira ku meza imwe, basangira icyitwa coins. Ayiwe ibintu byahindutse filimi nyamara ibintu birakomeye. Manika amaboko Kadukomeze uyu mwandiko. birakomeye Ese koko intambara ifite impamvu zifatika zituma abagabo bibasira witwa Godfather, aho bamugabye ibitero
baturutse mu mpande 3 zitandukanye, kuko aba bagabo bavuga ko Godfather amaze igihe kinini ateza umutekano muke mu bihugu byabo cyangwa aho bafite inyungu, ariko ngo nyirabayazana ni igitero Godfather aherutse kugiramo uruhare, aho ngo ashobora kuba yaratanze amakuru y'ubutasi yaje gutuma icyambo cyitwa Yampano kiza gufatwa kikaba kitakiri mu bwigenge. Aha aba bagabo bavuga bati ibi ni ibintu byahise bituma tubona ko uyu mugabo Godfather aturwanya buri munsi, twari twaramwihora, ariko ubu ngubu tugomba kumuterera icyarimwe duturutse mu bice bitatu bitandukanye. Ayiwe, nyamara ibintu birakomeye. Iki cyambu Yampano giherutse gutabwa muri yombi, icyo giherutse kuba intandaro y'ibi bitero Godfather agomba guterwaho. Bati wowe urabangamira inyungu zacu, kandi wasanze turi ibihugu byifashije, uza kutwitendekaho uharanira inyungu zawe ukangiza izacu. Ayiwe, nyuma yaho rero Godfather nawe yaje gusubiza, afata ijambo bwa mbere ati mwese murimo kumbeshyera, murimo murandwanya, ariko ntimuzansinda. Nimushaka mugende mwiteranye, mushake abandi mwafata bacanshuro, mwiteranye mu groupe, muracyari bake cyane. Ayiwe, ati ntimushobora kuntsinda, nimwihuze mwese mube hamwe, nzabatsindira rimwe, umwe kuri umwe. Ayiwe, umugabo afite confidence zirenze. Ayiwe, ati sazi ntabwo itera ubwoba uruvu, uwo ni Godfather. Ayiwe, muri aka kanya turi kuvugira aha, ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane, kuko abajenerali bari kwataka buri wese mu gice yafashe. Aha agomba guturuka General Empire, we uwo yatangiye kurekura ibisasu bikomeye cyane, ari kugenda yangiza cyane ikintu cyose gishobora kuba gifite signature ya Godfather cyangwa aho Godfather afite inyungu. Ayiwe, ariko Godfather bati ibyo uwo mugabo ari gukora n'ubusazi, ndetse ibi kandi bizafatwa nk'ibyaha by'intambara, azabibazwa igihe nyacyo nikigera. Ayiwe, ibintu se birerekeza he baho, birakomeye nyamara. Ayiwe, intambara rero iracyakomeje pe. Abaturage bo kuri iyi mihanda bari mu kangaratete, kuko iyo social media ihungabanye na content creator bose bahita babigenderamo. No kuvuga igihugu Godfather gikubiswe hasi, iki kiri bimwe mu bihugu bigaburira ibindi bihugu byo ku social media. Bati rero iyi Godfather iramutse iguye ntibizoroha pe, kuko Gofiland irinzwe kandi nanone bikomeye. Bamwe rero bakibaza bati ese ibi bitera abagabo batangije kwizi social media akenshi bigizwe n'amabombe y'amajambo, bombe y'amagambo, ibi byonyine birahagije cyangwa bakeneye ibindi birenze ibi? Bati cyane cyane ko kugira ngo utsinde umugabo nk'uyu Godfather yo Gofiland ikikubite hasi, ntabwo amagambo gusa ahagije, ahubwo wakoreka afite abaturage benshi cyane bamuri inyuma hano kuri mbuga za social media. Bati ubwo rero mukoresha uburyo bundi, naho ibi bitero by'amabombe y'amagambo Godfather nuko social media zubatse aho iri bumujyane kabisa, uko social media zubatse ntabwo ibitero by'amagambo gusa biri bujyane uyu witwa Godfather. Kayo nguko baho, ese biraherera he? Aha ariko turi kukubwira inkuru n'ubu rwose ba General barakomeje bikeretse, ba Empire na n'ubu aho turi kuvugira barimo barashwanya gusa. Aha rero twakubwira tuti turakomeza cyane tugenda tugukurikiranira uyu mwandiko, nawe tugusaba gukomeza kubana natwe, ukora like, share na subscribe kugira ngo amakuru yose y'iyi ntambara ibiri kuvuga muri social media n'abandi bastar ajya kugeraho ku gihe twinyujije mu buryo bwacu bwa content. Kora like, share, subscribe, twongere duhure muri breaking news zindi ziri bukurikire, dukomeza kandi tugukurikiranira ikijya mbere. Ciao ciao.